Ayisukani madoda lingatsho lo hashe lingangena lo hashe lingqunqa kuhle cha basesifikile sesingenile sesingaphakathi kuye lolo sithathu the 14th of October 2020 kulapha kaloku kwavusilanga kwalikhaya lenkcubeko lesintu apho sichaza khona izinto zesintu sithetha ngamayeza sithetha ngezinto ezidlumzi sithetha ngezinto ezicebisanayo siyafundisana siyakhuthazana kukulo kaloku elikhaya kodwa abantu bayayazi ukubana namhlanje kulo sithathu kulapho siphethe khona amagqabi siphethe amathambo siphethe imihlabo siphethe amanzi siphethe iziwasho xa sitshoyo kaloku ngaye lolo sithathu siphethe ingcambu siphethe okunyangayo sithetha ngamachiza kaloku xa sisitsho njalo abantu sebeyazi uba ngolo sithathu baze bephethe ipeni bephethe i-counter book bazobhala namhlanje ke bantu abahle siye sadicide ukuthi singaniphatheli into edidiyelwa nguvusilanga khe siniphathele ezabantwana besikolo aba baphayana esikolweni kwavusilanga yigroupu ke lena ebesinayo eseyiphumile eklasini yokugqibela lena isession is just one group with one case kule case ke ngabantu abadilishana nomzi othakathwayo kulo mzi njengoba kuthakathwa nje abantu bamayeza babeke izinto zabo egeyithini ukwenzela abantwana belikhaya bathi sababe zintsalo babeke i-exhaust kule game ombelwe i-exhaust kwelikhaya ukwenzela abantwana belikhaya babe nengxaki yokugilwa ziimoto ngaphathi bazawuthathwa ziimoto into ebesiyibalula ke phayana eklasini okubana izinto ezibekwa kule mizi sihlala kuyo azifani komnye umzi kukho impundulo ejikelezindlu kukho isithunzela kukho eso siporho kukho loo nto ingazwayo ingqingqi zaphezu kwendlu kanti komnye umzi kombelwe inyoka kombelwe intambo kombelwe inwele kombelwa yonke into abathakathi abakwazi uyombela ezinye izinto azombelwa phandle zibekwa khona phezi rufini ezisilingini kuthi sake kule mizi sihlala kuyo ke phayana esikolweni we interrogate into ibenye siyijonge ubana xa ithakwe ngolu hlobo ifuna ususwa njani le nto xa ithakwe ngolu hlobo so this group ke njengoba ndithilo ibidiscussa yona into ye-exhaust silandele ke wena mntu onomdla sesikolweni kodwa sekuvaliwe kulena igame uzayijoyina iklasi ezawulandela ngelo xesha layo sizawuvula ngoku kulo nyaka uzayo this is one case ke bantwana abahle masingeneni esikolweni siyomamela abantwana besikolo xa bethaka makube chosike ezihlwele kube hele camagu. Okay. So, we are on. Si recordile. Now, what is the approach for today? Do we take a group? Is there any cases? Is it baby? We go to another group, or we do a group one case, we move to another group. Jalonja. I think ukuzigqiba makes people at least relax because they are done. Okay. Let's go for it. Which group are ready to start? You know the drill. I group yacho ukubasi what? This is our case number 1. Basixelele what is the case? Because remember, you only know your case. Abanye abantu bayazi banidilishana nantoni. So you tell us. Okay, I'm ready for a group 2 if we agree with group 2. Let's go. Yes. Okay, so with group 2, igama le group yethu amayeza esintu and i-case yethu yokuqala ithi your client ufika kuwe abeyohlola kuthiwa apha kubo ku-gate kufakwe i-exhaust so that baphele ngengozi yemoto. Umuntu obehlola uthi akanawo amandla okulwa nayo le problem, so bathi sincede apho. So i-solution ukuthi siqale sikline
ijaridi. So we need to start by cleansing the home. Sifake imithi ebolisa le exhaust, because not everyone, abanye abantu angisho bayakwazi ukuthi bayigubhe bayikhipha, sazi if they do it ngempela or it's just magic. But thina sizofaka imithi yokubolisa i-exhaust ukuthi ela eyadini le abakhuluma ngayo. So sizochela for 4 days. So we're gonna start on Monday or maybe Tuesday. Sichele ngemithi ezobolisa i-exhaust nezoyenza ukuthi by the time umuzi uqiniswa izinto like, you know, sezibolile, if I may put it that way. So sizosebenzisa umbola, sebenzise ichithibhunga, indlabaloyi, impindemva, mhlambe nanempindamshaye, sebenzisa imboziso, umgadankawu, sebenzisa ilabatheka, ikhathazo, umlahlene esefile, uphunyuka, impi kayiboni novendle to facilitate la mayeza lawa esizobe sisebenzisa. So sizochela every day for 4 days. Mazithi ntambama siyachela, bese ntambama sishisa inyamazana. So in this case thina abanye sikwazi ukuhlanganisa inyamazana, so we're going to buy inyamazana and zishiswe every day for le 4 days. So ukuthi kuzochelwa ntambama kushisa inyamazana, zishiswe inyamazana semini, you know, ukhipha imoya emibi, zishiswe nantambama. So it can be twice a day for ukushisa inyamazana. So step 3, sigeza umndeni. So after sesichelile for 4 days, on the day sizosebenza or sizobanikeza into ukuthi bageze for 2 days. So let's say sizosebenza Saturday, sizobanikeza into ukuthi bageze Friday, Thursday and Friday before the day kuzosetshenzwa. So sizogeza ngondongwana zibomvana, inqwebeba nomredeni, siyazihlanganisa and then siyabageza umndeni. So uzogeza namhlanje ubuye ugeze kusasa. And then step 4, siyenza imbiza yokubulala inhlanga, because at the end of the day ba affected, so kuneyinhlanga ama-trackers noma ngabe siwabiza ntoni. Then sizoyenza umhlambamazi, imboziso, ukuzibulala, sifaka insuku 2, intolwane, labatheka, iqhwili. Or alternatively we can even use ifoni gilela imikhukhu sifake nenqwebeba ngaphakathi. Okay, bese on that day siqinisa umuzi. So masiqinisa umuzi, abantu bayaphuma kulomuzi, angithi bese umuntu uma yezena yaqinisa uyachela futhi, bese sekafaka amafutha enja yolwandle, afake kule mixture yakhe yoqinisa umuzi. Amafutha enja yolwandle, amafutha ebhanoyi, amafutha ofudu, mhlambe namafutha osikhova abengwabhalanga though. Bese kufaka impinda zonke, ichithibhunga, indlabaloyi, umvalo esangweni, mathithibala, mabopha, imfingo, uphunyuka, mlahle sefile noma phipha, ukuphipha yonke lento eyenzakele. Manje ngabona ifoni yami yenza. Okay, bese sigeza umndeni. Sizogeza umndeni ngaphandle kwegceke, ngaphandle kwejaridi, whether kusesigangeni or something, but sizobageza ngale mithi le, hayi ngamafutha, ngale mithi ephezulu, impinda, ichithibhunga, indlabaloyi, umvala sangweni, umathithibala, mabopha, imfingo, uphunyuka, umlahleni, umaphipha. So sizobageza, sibagezele ngaphandle and then kwesiganga. Mhlambe sibagezele emfuleni, kudependa ukuthi loyo muntu loyo ozobe asebenza ugeza hlobo luni lokugeza. Abageze bese sekaya bagcaba, ayaba avale ngisho lokhu njani, then bese babuyele ekhaya. Now that imithi isetshenzisiwe, sibuyisa idlozi ekhaya, ngoba kune tendency yokuthi mase kuukuthi abantu mabashona bashoniswa ukuthi idlozi is not even there to protect them anymore, for the fact that lixoshiwe nge-exhaust neminye imithi. So sizosebenzisa masifike egeyidini sesibuya ukuyogeza, sizoshisa imithi yokubuyisa idlozi. So shisa utshani bezwe, idlozi ngikhanyisele, isondeza, umlulama, elinye igama lomlulama amadlozini, ubheka abakubo nempepho. Sisebenzise egeyidini, sibacele ukuthi sicela ukuthi babuye bese sesiyangena endlini, bese mhlambe
now that angisho sibuyise idlozi ngoba siyitshela ukuthi idlozi alisekho, so abanye abantu mhlambe bazobe sebenza utshwala, sekwenza utshwala mhlambe the following week kubuyiswe idlozi ekhaya ngosiko lwabo, whether bahlaba imbuzi or benza inkukhu benza utshwala, and then bese well it depend ukuthi usiko labo linjani. Umunye umuntu mhlawumbe uzothatha lamavovo afake imithi yokuthi abuya achele futhi ngalamavovo ejardini so that idlozi can come back libuye liba protect, seeing that they had a problem. So iphela kanjalo ke le ndaba. Okay, nanko ke usisi we-Wi-Fi, hey, she has improved man. Wi-Fi inoboyilahla network yakhe ayisela network network ya hayi eneyazi na idecide ukuthi thikele ungihlaza le Wi-Fi hey siyayicama kushela. Any comment from the group edition? Okay, masigibsele kwababe mamele from other groups. Any comment, subtractions, additions, hayi into ethile ingaske niyikhuphe, ingaske ni-add into ethile njalo njalo. Any comment? Okay, ukwenza bayingathi beyi-marathon kwelami icala, I must say I'm impressed because it's very tricky lento. You start by throwing exhaust and then you throw people off. Uyabalahla deliberately. Nansi ke into endiza ukuyi-add ne going forward. You remember when we're dealing with iziwasho, sithi inature yento iyasixelela ukuthi yenzani. Iswekile mhlophe, isweeti, you understand? So it's nekubu sweet. We are dealing with the exhaust. Exhaust in insimbi, right? Question one, how do we destroy insimbi? What do we use to destroy insimbi? Do you know? Nazoka lokho ezasesikoleni kwavusilanga hayi siyayinqapula kule ndawo, siyayinqamfula kule ndawo, siyayinqanda kule ndawo, siyayimisa kule ndawo, sithi pheza sisawuqhuba ngenye imini izihlwele zivuma, mhlawumbe sawuzama ngenye imini siqhube ngale case, because kaloku le case iyahamba, le case sijongana nelikhaya nale nsimbi yemoto ifakiweyo kuba abantwana balendlu baphele yinsimbi yemoto, baphele zimoto, kuyabhudwa kweli khaya namhlanje imoto ngenye imini, bahlatyiwe ngenye imini. Nansi into ebobudubulaha, lento yi-trauma, lento lena yinto eyinsimbi lena egqiba elikhaya, sihambe nayo ke saqhuba safaka nelati, siyayenza lento. Siyafundisana kaloku apha esikolweni, uzawuthi ke wena ube nethamsanqa izihlwele ezivuma, because this group had 3 cases. Ibi-case yokuqala lesiqhubile yotshona, then they had a second case and a third case. Nezinye groups zafika nazo nezazo i-cases sayincokola sayitsho ngolo hlobo yahamba yayotshona. Besikrobisa ke mntana omhle, abantwana besikolo ke njengoba sisitsho igqibile leyana iclass, iphumile, ikhona igroup eqalayo, baqalile preliminarily. Uboya samkele leso silungu sitshoyo preliminarily, baqalile ke bazawuqala kakuhle kule Saturday siya kuyo, sivalile ke bantwana bahle for lo nyaka. Sawuqhuba kwena mntu othi ufuna ukwazi uzithakela njengaba bathakileyo, nawe ufike uthake. Omnye akafuni kwazi mayeza ukunyanga mntu, uthi tata uBhele ndinwe kukuwaphupha la mayeza ndibe ndingayazi balelo kwenzani. Tata uBhele ndinengxaki kudala ndihamba abantu, ndifuna ukwazi uzinyanga. Omnye ndinokuthenga amayeza angengawo. Mna tata uBhele ndinabo ubuxhofxhofana, ndifuna ubongeza. Omnye hayi ndiyathaka ndiyanyanga mna, kodwa ndifuna nam ukwandisa lwam ulwazi. Mhlawumbi wena ufolisha kwikhategori engeyiyo le, yiza nawe esikolweni xa unyaka uthe waqala, sizothaka sikhulisaneni. Kuba nathi siyakhula, besihleli nombathane kulena i-case yezi groups ngoku bezivala. We learn nathi as we share. Yekilale ke mntana eBhele, bayeka abantu bayosave i-data bakoze ukwenza ezinye izinto. Sibulele kubantu abasithumileyo, sithi kubo kubexhose kubele camagu.